هون لراديا دنگه گل گهدار دکن و دنگا روش آبا یا و دنگا روش آبا ده از کردیار دریعی بورمه لناوا بردوامی شر اوکراینیا گوده ساندنا و لسر دبایا جهانی هیا و کشر جهانی سیمین بردوامی ویجی لإسرائیل ایریشا حماس گودست بکر بو تی ساندنا و لسر روشلادا ناوین هیا ممکنه گو افشرایا برفره ببه او تبایا روشلادا ناوین دناوا خود بگره لو راجی ایریشن گو لسر بارگهن امریکی چه دبن گلو و تی ساندنا و چقاسی لسر باکو روشلاتی سوریا روژ آبای کردستان هبه جبون نرخاندنا وان مجاران به مریا ریزدار سیپان خلف اندام ناوند روژ آبای آلیکولین استراتیجی بلد سریدش خو امگل که کیف خوشن گهون میوانه منه و گهون دزانن ایریشن گروپن ایچکدار گریدای ایرانی لسوریا و عراق ایریشن خو لسر بارگهن امریکا زیده کرنه دنرین آواده چه قسی ممکنه گو افشرایا برفره ببه دم باش بو همو گهداران دم باش بو همو خواتکارین رادیو دنگه گل نها ام بین شیروه بکن مثلا ایریشن گو میلیسن ایگو بسر ایرانی و لسوریا و عراقی لدوجی بارگهین امریکی اف ایریشی وانا زیده بونه و بگرن دست جی او داخوانیین گو رایدارین ایرانی گو گفال اسرائیل دخون اگر اسرائیل ایریشی ایرانی بکوه چاوه مثلا شرق برفره چه ده ام نها ام احتمالا برفره بونا وی شریجی نقاش بکن دنارینا منده مثلا اسرائیل دوی تفگره حماس جهولی راک یعنی دوی لغزای تشتکی حماس نمینه وقت به بیشتی حماس ویچه ببه شخوا ذاتن اسرائیل جوینار حاضری کربو حاضری ویجی ننهایی ندم کی بری ویجی هاتی کرن هلبت هن ولاتین عرب جیره هم اوروپیا رجی باور دکم وقت بیجن پلانی کوینای ولو هبو یعنی نها دویدر که دکی تنگاف بویه مثلا ام بیجن بیتری خواه روسیا و بیتری ویجی ایران نها روسیا جبر گود شر اوکراینیا ده گلکی مثلا تعدایی لهاتی هم جالی عسکری دجی و هم جالی مثلا ام بیجن آبوری ده این عینی وقت دجی ایران جی دوی چی که دیگو مثلا شرک برفره چه ببه یا جی هگر چه نبجی مثلا راستی او قیسا عقوباتا و بیکرن نفرجی او تشتیگو برین حال سرخو هلانی بوش آلی عقوباتا نفرجی وگره اف مثلا ام بیجن تصریحات و هم جالیه مثلا ام بیجن حرس سوری ده بی یا جی ام بیجن جالی اسرائیل وانا ده بجی از باور دکم بلکی تنه دمینن داخویانی اگر مثلا هن تصریحات هبون داخلانی هبون اسرائیل دوی ام وان کمی ملال یا ام راکن و مجوانا جعرده همی محو بکن یا جنب بیجن دوی ایران جی نمین اوایا باور دکم هم دبن داخلانی جبر ایران ناخواست تک هف شرکی دیرکت مباشر ده هم بإسرائيل جي وهم بأمريكا جي هرچه قيسا ويناجي حماس داب بيش ووق بدفع كربك و مهاجمة إسرائيل بك ليه أم بيجن مثلا قالك داخلاني واني وكي دجي دركت ترسي ويجي دركت هاجر مثلا إسرائيل إيريشي إيراني نك أمجي إيريش ناكن يعني مثلا إبراهيم رئيسي جيز باوردكم عيني في تصريح قلت نها إيران آغو جير مهم وآغو جيجي دترس جالي أمريكا دبيتر وعقوبات النهل سروينا نين برين يعني جبرولو جي نزیکاتی که دخوازه چه کدنا برا امریکا و اوروپیا دجی انا امریکا جی وینا دخوازه امریکا جی برگو گلک بارگه هیوینا دروجراتا ناوین ده هنه و گلک وکلا ایران هنه گو قریبن ایریشا و عاجز بونه جیر چیکن اوروپا جی ناخوازه مثلا شرک برفره چه ببج برگو اوروپا جی او قیس ایش و زحمتی شر اوکراینیا یدید و چاوا مثلا آبوریا و تکلیفا وین اقتصادی گو گلکی باندور لیکر و نهاجی هگر شرکی برفره چه بنابرا اسرائیل و ایران ده باور دکم
وديسا جي أوروبا قالك إيشي بكشينة أنا جبر بيك جي احتمالا جو شركي مباشر چه بدنا برا إسرائيل وإيران دي ياجن بيجن أمريكا وإيران دي باور ناكم احتمالك ضعيفة ليه وچم مثلا هبه شر وكالة ممكن البيش هبه مثلا بيجن حوسي نها برنگكي دانه بيش قالك يجي هش حزب الله اللبناني جي بيتر وقت بيجن إيري شادكه بيجن مثلا أو مقاومة إسلامي آقوهاتية آفاكرن العراقي وزيدا إيريشي بارجهن أمريكي بك أو جينا حال بيشه فأو دستكن إيراني ممكن دو منطقة إيريشي كي برفره بكن يعني مقبجن شر وكالة يعني اف دستكي باسكن إيراني قد منطقة هنا لي سياستك أمريكي جي هاي وچاوا قريب وان إيريشانا بطفزين الحوسينا مثلا يمني وجهرتن كيتشيك مثلا دبش قريب تشيك چاوا وينا ردع بك حوسينا الويدر كي عقوبات دين سر سلاح نجين وان يا جنبيجن زيادة تحكم دوي آفيد نك بحرس صور أو مضيق باب المندب وانا زيادة تحكم نما قريب تيد بك هلبت وبلان نخلي الويدر كي جيب ماشينه ودعيني وقت جي العراق يجيب بماشينه تابيقو احتمالا اف شرايا برفرح ببرنا برا اسرائيل و ايران ده لي ممكن اگو اف شر دريا گروپين چکدار ده برفرح ببه ده برده و باکو رجلات سوريا جي بگمان بباندور ببه هون چد بيجن؟ أنا وقت مشيرو وجي كر هرچند احتمالا در كتنا شركي راست نابرا إسرائيل و إيران ده كيم بجي الاحتمالا برفرهبونا شر وكالة أو لبيشه أنا باندورا وي چه قيس الباكور و رجلات سوريا يهبه هلبت وي هبه باندورا وي جي وي پرمزن به باندورك نيني به جبر باكور رجلات سوريا مثلا هنا أو تهديدات و داعش البيشن روشا أو لهي زيدا هنا نا نجي هاي آستا بلند جبر هنا جي داعش لقلق جهات تهديد دكن لقلق جهاجي خلايا ويناجي تهفدقرن وهل بتجي مثلا أمبيجن الآلي ديرا زوريجي أو فتنيا قو الرجيم دخست بخلقين تشيجي ك ديساجي أفشر هاني ممكنة ويجي بدي بيش مثلا الويدر وي منطقي جي إيراني جي هنا دولة السوري جي الويدر كي ليستك كي قريج دمشينه ممكن الويدر كي جي تشتكي نيني دركه هولي وأم بيجن جي مثلا دنابرا مثلا قالك بارجهن أمريكي الفيدر كي جي هنا شخوا مثلا زيدا إيري شكرنا وانا ممكن أمريكي بخدع كرن يعني دي آلي ده زيدا تايبتية ندن مثلا بيجن شر داعش بياجي مثلا قصدي وانا به مثلا ام تشكي ديجي دكارن بيجن ممكن تركيا يجي ببينه بارجهن أمريكي تين إيريش كرن تركيا يجي خوش آلي كيده مثلا زيدا إيريشي خو بمشينه شو باندورا وينا ام تخمين دكم باندورك دفي آلي ده هي باندورا وينا حمجي نيني السربا كل رجلات سوريا وگو هند زانه نیج آرمانج ایرانه گو زخته لسر هزن امریکا در رجلات آنابین ده بکه چل عراق به چل سوریه به شخو او آرمانج که روسی ترکیه جی گو وان هزان جور درخینن آنجیج رجلات آنابین گلو ایرانو هوالبند خواه دکارن به آرمانجه پیک بینن شخو ام بین گو آرمانجا ایرانی جفشارا قول سر هزن أمريكي عيني وقت جي أرمانجا روسيا وتركيا يجي أو جو هزن أمريكي سوريا دربخن أنا تشقيسا إيران وهوالبندي وينا وفي أرمانجا خبيكين السريانا أز باورناكم جبر مثلا دما داويد هرچقيسا إيريش لسر بارجهن أمريكي زيدا بونجي هم لباكور رجلات سوريا يجي بلكي زيدي بينجي شست إيريشي جي تشيبو
ام بيجن خراب جيرده إيريش عمر سيزدل الشداد چند إيريشان چيبون لحسكي چند إيريش چيبون هر چه قيسة زيده بو يجي لأمريكا إيقاع ويناش بو وينا أو قيسي ثابت يعني أو قيسي جي بارجه خو بيتر أولادك أنا أم بيجن دسبيكا شر حماس وإسرائيل ده يكم هالوست أمريكا نشان دا جو حاملة طائرات خوني أو مازن USS جيرالد أرفورد آنيت مقابل إسرائيل وقوت روساجي وعيني وقت جي إيرانيا از روجلات النافيند از همم وبصالاجي از بمين مجي يعني نها ام بيجنش بو سوريا ام بيجنش بو باكور روجلات سوريا يجي يكم جاره جو امريكا مثلا هوال بند كي السر عرضي وقصدي بروفيشنال دبينه او قيساجي برجواندين حرب طرفاجي يك جوكير درباز دبه وامريكا جي او قيسيجي راحتي جي الفي زيدنار انا جبر في جي از باور دكم امريكا زيده وباكور روجلات السورية جي آلي مثلا ام بيجن دفاعات جويدة بيتر أولى بك آلي اف درونان ده هم درون إيراني قول ميليسين إيراني ام بيجن ممكن زيده أولى بك ممكن زيده مجال جوي السروانة قد خبك وأجي ممكن ببجبو درون تركيا يجي يعني جبر بيكي از بيجم هبونا أمريكا جبو باكور روجلات سوريا هبونك دو درجة جبر برجواندي أمريكا ده روجلات نافين ده بيتري ويجيت سوري ده هين نجي هاي أرمان جيخوا قوتيك هفوي عمليات سياسي ده بشتي اف شر بفشونين قوبوي رئيسدار ستيفان احتمال هيا هبونا أمريكا دا سوريا دا وهر وهاجيا كوالسيونا ناف دولتي ببه هبونا كاستراتيجي قالوا أبايا وقهرتنا فرز نكا لسر سياسة أمريكا لهمبر ريبريا خاسر وباكو رجلات سوريا هر وهاجي لهمبر تركيا نها ام بيجن احتمالا قو هبونا أمريكا لسوريا وهف بيمانيا ناف دولتي لهريم باستراتيجيك و افجيك جي سياسة امريكا الجهيلة ريفبريا خسر باكور رات سوريا وهم جي جهيلة تركيا يجي وچاوابه ام دكارن بيجن امريكا يك جي هجر قبول بك مثلا ايريشن ايراني وفتنين قوتشي دك الديرا زوري ومداخلين اف باسكين وي ميليسيين وينا مقاومة إسلامية وحوثي وفانا وإيريشي بارجهن باكور رجلات سوريا بكن ومداخلين إيران يجي وأمبيجن مثلا جالي كي ديجي تركيا ومرتزقي وينا إيريشي باكور رجلات سوريا بكن وحياة خيسجي أمريكا فينا البرشاف ببينجي هلبت وي باندورا وی نئینی بش بو برجواندین امریکایی جی و جبو جواکا اوروپی دی جی وکم حمزان ریوبریا خسر باكور رجلات سوريا مساحتك فره بريف دبي روشك أولو استقرار جي آني بخاره و قيسجي بيش خسنجي دمشينه نها ادفيدر كده هجر مجو إيريش إيرانيا و تركيا يزيده بون الفيدر كي أو روشا أولجي نامينه أو برسكريكين بيجن إنساني جيوه بين هولي حياة شقي سجبو برجواندين أمريكا وأوروبا يجي از باور ناكم وقالك يطنقاف ببن ريا ساغلم آقل بيشا أمريكاي قو قريب ريكي فك مثلا أمبيجن زيدا جي ريكي فك دنابرا مثلا أمبيجن بارتيا كاركرين كردستان و دولة تركيا يدي و ديسا بين مثلا أمبيجن أو
روشا آشتیه الپیش بکهوه پروژه آشتیه الپیش بکهوه و دانستاندنک چه ببه و باندورا ویجی لسر باکور رجولات سوریه چه ببه و روشک استقرار و روشک آبوری گو دیسا جی قریبن اف بن سازی آخوا لپیش خن و نما قریب من نما حوجه مساعدات انسانی بيكرن يعني قوشاوا مثلا إيران وبشار الأسد وداعش وانا زيادة جي استفادة ذكرن از واوردكم أمريكا وتشكي ولو بمشينة يعني أف چار سري البيشاوينا هاي هم جبو وك حليفي خاني يقود نيتو دي تركيا يجي وينا احتواجي بك وهم جي الآليكي ديجي چاوا قريبه باکور رجالات سوریه جی روشا اولاد ورده قریب زفت بک. رزدار سیپان دنوا شر گودنا برا اسرائیل و غزه ده بردوامه و رایا گشتی بر بخواه کشان دیه تفگرن دولتن اسیتانا ده سوریه ده هیا مینا دور پیشکرنا لسر شهبا او تاغین کردا ده حلبه ده دناب ده جی بردوامیا ایریشن آرتشا ترکیه گل بنگاه جیانی یا سیویلان لباکو رجلات سوریه ده هر وها جی حولدان هنه گو روش اولهیه لدیرا زوره تفهف بکن دنرین آوده آرمان جان رژیم سوریه جه فرسکرنا دور پیشکرنه لسر شهبا او تاغین کردا ده حلبه ده رژیم چه آرمان جان جديكه نها ام بين مثلا روشع الشهباي وشيخ مقصود واشرفيه قوتي تشاوا مثلا رجيما سوري دور بيش ديكه شخو امكانين بين الزمان يعني مثلا اف دور بيش كرن نجارة يكي سيستم رجيما سوريا ديكه افايا نهج كوي يعني ام دكارن في بيج نهج رجيما سوري ذهنيتا وينا گوینا بکه جبر مثلا امبیجن ولاتین دوان هریمانا وک ولاتی وانا نابینه مثلا 500,000 انسان دوان هریمانا دجین وک ولاتی وانا نابینه دخوازه بازاره که قریج لسر وانا بکه موک مگو نجاره که دکه ارمان جیوی او اراده خلق عفرین زیده الشهبه بشکینه وانا چاوا قریب تسلیم بگه وانا جی چاوا قریب برچی بهیله ولو جی ضغطی السر ریفبریا خسر الالی کی بگه و هم جی مثلا جی ترکیا يربيج و اجي دكم عيني وقت دكم تشاوا قهرتنك ديموغرافي العفريني دك حريداويجي مثلا تركمان آنيتن عرب آنيتن مثلا حريداويجي مالباتي فلسطينياجي تين قوان وحدات السيطاني تشي دك دبيجي مادام تجي الور قهرتن كي تشي دك اجي هيفيه قل الشهباي از قدكم قروك جروجاجي وقرن عفريني أنا أمبيجن رجيم سوريا ذهنيتك وهي أو جي ذهنيات الشوفينية عقلية كفنار مثلا أمبيجن هشمندي جوشاوا سوريا برشادك يعني أنا أمبيجن أف برشيبون وحصارة جوت جالي قالي خدك يعني قال لي مثلا شهباي وشيخ مقصود وانا دك تشتي خلقاندن ممكن السبب عنصري كي كراهيت كي جيبين هولي جبر بيه كي جي سوريا رجيم سوريا جفينار نخم مجير انا وقو مقو دولتا سوري هفديتني واندين اسيتانا دو وتشوتشي وانا دي قلق تشتا الهفكر نويو تركيا يجي يك شوانجي قوشاوا قريبا ضغطي وفشاري لسر ريفبر يا خسر بكن او جي افتشتينها جي الشهباي وشيخ مقصود واناجي دبه او جي امتدادا و اتفاقيات قوب تركيا يربونه ام دكارن مولو بيش رزدا سيبان دنرينا ودا پیمان بره يند اسيتانا دا و هفديتنا وزیرین برگریه ین ترکیه روسیا و ایران و رژیم سوریه دمن بوری ده تتکلی آنوان به بویرن لدیرا زوره هیا مینا ایریش کرنا لسر بارگهن امریکا و هزین سوریا دموکراتیک. الان بیش محادثات اسیتان و هفدیتنین وزراء بروانین دولت ترکیه بیاجی روسیا و ایران و رژیم سوری
وعلاقه وینا بتشتي قول ديرا زوري د قوم يان جنبيجن هرمي دن وك استهداف بارجهن امريكي يان جنبيجن قصدي شخوان ندوري اسيتاناي انا اسيتانا هفديتنين اسيتانا نزي 6 سالاجي دوماند دداويا ويدجي وك هف كرنك شي والهف كرنك شي ويد نابرا هم روسيا وتركيا وإيران وبشتوير جي شخوان بيجن رجيم السوري داخوانيا واني اسيتانا بيزد اشكره قوتنه ام ريفبريا خسر ناس ناكن و ام الجي ويجي شربكن يعني دفرد كانجي يعني وبيد كيجان نقطه دهات قوتن وقتاد بيجن ام او محاولات جو راستين نه السر عرضي بين شكرن ام وينا قبول لكن يعني وجبو ويجي ام الشربكن شروانجي تشاوا مثلا دانخ يعني كرن جو ام هر شارجي رژیم ایران روسیای ترکیایشی ام بهفر آلی کاربن جو ملدجی ترور شربکن او ده فکر وان ده ذهنیت وان ده ترور مثلا بیجن ریفبریا خسره و دعینی نقطه جی دانخ يعني كرن جو ايجو سيادا سوريا يجي يجي يقرتيا وينا جي يجي اولهيا وينا مثلا تهديد بك شبو وينا جي امي شربكن انا دركت هولي مثلا بشتي اسيتانا مثلا هم روسيا يجي تركيا يجي ايران يجي رژیم سوری جی ندوری گو افتنیا گول باکور رجلات سوریه خلق عندن زیده يعني دریه وینی دیرا زوریر گو هر آلیک جی آلی خود دخواز فتنه نابرا عرب و قصدیر بمشینه جبو گو هر یکی جی اجندات خود منطقی بمشینه لی بسایا مثلا بیجن سیاست عربی بریا خسر برخونانا قصدی دقلق جهاد اف پلان هانه شکناندن و هر وها جوی بین شکناندن رزدار سیپان به ترسی هیا گو ترکیه دنابا و گلمشه ده در فتکه ببینه به تایبت گو جواکا ناو دولتی جواکا که واز سار بویه و تهلوسته وی خورتنه گلونده ممکنه بکه در فتک گو ایری شکل سر باکور و جلات سوریه پیک بینه هون چا والد نرن نها ام بیجن ترکیه و شر حماس و چاوا وی شر حماس الغزاي قد قومه جو خرب كار بينه وسياسته خلبيش والسروي اساسي جي اريشي باكور رجلات سوريا يبكي راسي جي اف جي مجارك ندوري دولتات تركيا جي تايبت جي نها دروتيا دولتات تركيا جي علي غزة وحماس دهاتي خوياني كرن زيادة كرد جي مثلا بهاتي خوياني كرن دوي قما بيزده السر زماني مثلا رجب طيب أردوغان جوجو نها دولة تركيا يجي مستعد جو دوي منظومة أمني دي رولكي ضامن بليزي يعني البشتي غزايت شخوا اف داخوانيا ولوجي بالكيش جو تشاوا مثلا دستي استخبارات تركيا يجي دي روشا حماس دي و دوی درکه دیجی هاتی خویانی کرن نها افجی ممکنه بب بازار گو دولتا ترکیه شخور بی بازار بکه موقف خواه هلوست خواه دی ناف جواکا ناف دولتی دی زیده لپیشخه و خوک دبلوماسی یاجی وک دامن کی اولا و دبلوماسی دغزای دبلیزه گو کاری بالویدر که جی باکور روجلات سوریه جی ایریش بکه شخوا افتر جی هی و ممکنه دولتا ترکیه جی تشکی ولو بکه جبر د رولا گو هاتی دان جبو ترکیه جی با آلیکاریا ایران و آلی قطر دجيش آلی فلسطین ده رول گلکی لپیش یعنی ممکنه جه استفاده بکه دولتات رزدار سیپان هون لروش اولهیه دباکور رجلات سوریه ده بگشتی هون چاواد بینن انا جبو روشا اولهیه لباکور رجلات سوریه بگشتی ام دکارن وی بیجن دگوتنا
ایریش و گف دولتا ترکیه ناهلن روشا اولهیه جی لباكور رجلات سوريا البيش بكفش بر هر ايشك هر جفك او قيسجي داعشي خوا ججدك دماغو ايش دولتا تركيا هبه دعيني وقت دجي داعشي خلايا وينا شاني وينا جي خوا ججدكن او حملاتي جو قصدي بيراب وجو داعش تنبكه او ايريشانا ايريش دولتا تركيا دبن استنك انا دمي داويد وقت تحالف جداخ يعني كرن بلكي تشلو حفت عمليات عسكري لدجي شانين داعشي هبون زيدي 65 داعشي هات نگرتن هي جي خباطة داعشي هي انا قالك سدم جي هنقو داعشيش هولينا راناب يك جي مقو السركة ايريش دولتا تركيا يعني وهن سدم سياسي وابوري وقانوني جي هني يعني انا بيجن روشا اولا وكري بريا خسر د پیشبازی کرده یعنی وقت بیشتر د مساعد دوی بازه دیه گو چاوا کاریب او تشتی گو دولتا ترکیه خرا کرنه او ایریشه گو بنسازیه باکور رجلات سوریه هاتن خستن چاوا کاریب دیساجی اصلاح بکه و چاوا کاریب وگرین روشا الکتریکیه به روشا مثلا آوه به مثلا سودمانیه به واناجی حمی وگرینه لمخابن هر تمجی اف ایشانا تینکرن جهلی دولتا ترکیه و اف جی ارکل سرکیه جواکا ناف دولتی گو باری خرابن و قریبن زیده دستکی بدن ریوبریا خسر گو چاوا قریبن داعش هولی راکن و ببن آستنگ جی دولتا ترکیه گو ایریشی خو برفره بکی یا جی دوم بکل سرباکور رجلات سوریه رزدار سیبان herkes diyar dike گو پشتی شر غزایه و نه مینا روشا بریا شریبه دنرینا و ده روشا دوری وک باکور رجلات سوریه آنجی دور بگشتی پشتی شر غزایه و بر بکو بهره انا شخوا ام بیجن وک رجلات ناوین پشتی شر حماس و اسرائیل وينش برجلات نافين بريشر في شري باندورك برمزن شيكر وتداعيات ويجي السر رجلات نافين وبر دجوار يعني وبر جوهرين ويتشيبه انا ام بيجن وك صراع فلسطين واسرائيل دما داوي د سياسه اقليمي ودولي ده قالكي برباش فيتشبو جبرتشه جبر وی دمی مثلا بهتری وی در باسونا امریکا جبو عراقی چه ببو مثلا رولا ایرانی د فتره داوید الپیش کتبو مثلا گوهرتنا گود منطقه عربی د چه ببو بشی ده 2011 اوایاجی همه امریکا حضور خو د شرق الاوسط ده برنگ کی دابو خیانی کرن وروسيا والصين جي دفي مرحلة خود دام بيش أنا أزبيجم بيشتي شر شو بري شر جي إسرائيل وك أمريكا تشد خواست بدي بيش وك رولا إسرائيل جو قريب وك اتفاقيات السلام بقالك دولتين عربية تشيكه داويا ويجي بسعودية تشيكه اللي مخابن نجها سري جبر في شر جو تشيبو بشتي حفتي أكتوبري جو ایران جی مداخله کر شبو اف اتفاقیات هانه زیده نرن سری زیده رولا السعودی او استقرار جو بیخو یعنی کرن چینه به لی باور دکم مثلا و امریکا وی پروژه خوی و بده پیش و حماس جهولی بیرا کرن یعنی غزه و بیرا کرن ممكن حل دولتين بدن بيش وبيدر كده وكي بوار علي كارب السلطة فلسطيني وبوار علي كارب مصر وبوار علي كارب السعودية جي وبوار علي كارب ليه وك تركيا يجي وخبي بار نهيله رولا ضامنه أولا وذ هندري غزة فلسطين وبليز يجي وبازار كيجي لسر رجلاتنا